Salut Diorhol, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'information de la mi-journée sur France 3. En ce jour de grande marée, il sera bien sûr question du phénomène tout à l'heure dans l'édition régionale avec notamment un rappel des mesures de prudence à adopter. On parlera aussi de la belle victoire guingampaise hier soir en Ligue Europa, mais d'agenta en taolaga diombetek en Orion. Eno ou abesaveder Paul gant embre gerechu à la bourvara chlevelet et mainol au tiloja tamatam evel marayo aben nebe d'argevredige advocha d'Isale. Labourioù-bras varvord lenvour en Orion, ractresou lojamanchou live UL. A ben ormiz evo distruget bureviou ar Paul Clevelet, staliet an mambou e pemzegras, a da heul ar studio elvoecha, l'erzobed eilet e brezonek, ur an anterkant filmbennak gant ar gevredigez d'Isale. Loden an naelez, un deus filmou brudeta kenloch, a vo an ini divea o tremendre ar studio man neuhe. Redela ne ket un dra neve, un gout a ouiem a bouepel e vije distruget a l'erman, pe gero raktres neve gant ker an Orion, hag e redela arrive au fin, en mode au fin histoire TV Breizh. Ne ket un dra neve, mais dommage, ni on ne songet, meur avech e vije bemat kavout diskoulmou, pe evit derrel a l'erman, pe kavout l'erral en Orion nive, evit fe kendalret ar klevelet an advoechat an e beta en Orion. Ma guerre a romantit Patrick. Mais eu klasit roman. A emus be mes. Cuir. Rends-moi l'arrêt d'ei. Nous on ket ma vo kavet deiz benag penaos ur zavadur ken plijus hag ken arbenik vid ober seurt labour. Mi chans e vo peogwir eus bremañ muior-mui a penaos a programmou e brezonek, muior-mui a skiniarien. Evit poen ne ya d'Isale den emstalia e plarnel e bro an alre, d'ar ortoz l'er gwestle davad do labour. Razon, a zo gagnon, ma zo ad sevel un takat klevelet, o strolan ive emregerechoual, evit kroui ners neve, evit brasomad ar klevet e brezonek. Volume putain de bastard meilleur. Warok atao, setu anno hor film a vo ret sevel ur vech bennak war stourmar vrezonegerien da dreuzka zo yez. Evel marteze evel ur gwadur ber war Amerikan.